voin hi November ni somni pakwa kumsang ni somni pathum nilai ni ani a in zawain chibaile vekule Mossad hauto Qatara zin CIA director nenin komang Mossad hauto David Barnia chu Doha a CIA director Bill Burns le Qatar official loktenen in biakna nei turin acha mek ni in The Times of Israel chuan atar langa Israel e Hamas in dotran nuwa Barnian Qatar atlo voi thumna ni in Israel a Qatar ram shwai tu sang sang te po muto in Doha a hian Israel e Hamas in kara palai na atho wangani Mossad hauto Barni hi tunchuma Qatar to le po hi Israel e Hamas ten Gaza atanga miman somni tal chwa tiran ni theina tura temporary truce ninhi chung potsei tura inrem na nei wangatlo ani hein biakna hian mi somni dangte po tluang taka chwa tiran ni theina ne mechia le no pangjong jong chwa an ni theinan temporary truce chu ni tamjok po se ni theina na ti ani bok Israel chuan firfiak polte hian mechia le no pang somkwa pathum ve lai an sheng ni in angaya an mishente a hian sipai mechia panga antel lo chungte chu chwa an ni theinan Mossad hauto hi Qatara azin chanber ni in kanthulak na chuan atar lang Israel chuan Palestinian security prisoner somtum chwa arimti a Israel miman som chwa ti rapiang in ka hai hi dakar somni palichung po se yarem ti bok tun thlengin Hamasian Israel mi somnga pakhatle ramdang mi na thokdang som pakwa an chwa tir to a Barnia zin chan pani na chunakin loka inrem na siam na to lungphum phumani a chuta chuan to na inrem nei na ahuam lote antel ni athudon ani aunau pale an chung kwa chwa ni phut Hamas hongen Times of Israel in atarla nangin ofri bibas chuan aunau pa Yarden bibasa anupui siri kumsom thum pani mile anfapa aerial kumli le thlasomi chu kafar ti chwa zalen turin angen thuatar lang voin hian kan bia chewa achan chu naktuk hi tuna in ka haiti top nin hunhung berani wangani ti in thuthar thedar tu te shil tundin huna chuan Hamas saltang la omzinga hostage no pang beranni khoyangen omti kan chilo kan chia dan chuan leinhuaya andani ti in ofri chuan soi naute thlasomi formula a tur beratana an mang tur hi kan ngai to atak zetani Israel sarkar le Qatar le Egypt hengin biakna le hein remna hian in ro zongjong te chu kan chung te hi hein remna hian tel turin theitop choin kan ngena arang theng bera chwa turin kan ngena ni ti in ofri chuan soi IDF chuan nimin khan bibas chung kwa hi Hamas in Gaza a Palestinian firfiak poldang hena an sonti asoya heian tunin ka hailaya an chwa beisena atizia omani ati ofri bibas chuan tuinge anman ti shiat na anei lo thosoya masi an chwa lo channia lang chu Hamas ten Israel te anti kwal du wangani thosoin chu an game chu atakina lang chianga achan chu nili chung hi antan chuan mangchia nightmare ani thosoin Hamas ti chuan achung te chu Israel laka anlo man hlu trophy a mantum lo sham torin Hamas il roi tu te chu angen sifa a dialysis unit te po hon nile to don nidang angin dam lo te po in koltran anni thu Hamas thu puang tu chuan asoi Times of Israel in Atarlandanin Hamas in Gaza Health Ministry chuan Sifa Hospitala dialysis unit chu honle ani to thule dam lo te en koltran le mek ti asoi thu chwa toy siamin ministry chuan dam lo te chu en kol le tran ani tur tho soya Israel sipaite hian tun thla tir lam khan Gaza adam doin lian ber sifa chu an beya dam lo za tam tak le mundanga in khwar to mi sang tam tak chu mun him lama an son chhuaka dam doina chuan eile in tuile electric latla chamin dam lo po alalut theito lo Israel chuan Hamas chuan he dam doin hi command center atan an mangni in an soya sipailam hian complex noya room enga mozat pan natur tunnel in thup an mu chuakin ral thuam thanem tak po an mu chuaka heian firfiak pol hi an omzia atilangani ti in IDF te chuan an lo soi to ani World Health Organization chuan dam lo za somriat an la omti tar langin hengzinga hian kidney dialysis mga enkolmi somni panian oma sifa hian healthcare worker pasari an oma tuna Hamas Israel in ka haipuan ani wang hian chomdol na bungrua le bungro then khachu Gaza alu thei wanga hetiang din muna omle thei an ni thu kan thulak na chuan atar lang bok Qatar Israel sipai Hamas ten anman chwa chungchang chu civilian te chwa anni vek nuwa soi ani ang Times of Israel in Atarlandanin Qatar chuan Hamas in Israel Defense Force sipai anman te
chwa zalen na tora in biak na chu civil mi man te chwa zalen an ni nuwa tran ani tur thua soi press briefing a Qatar Foreign Ministry thupuang tu Majed Al Ansari chuan tundin huna ngai puimo ber chu civil mi man meichia le no pangte chwa tirani a chumi nuwa chuan sipai man te chungchang soya niang ati mi ruk bote chwa zalin na tora inrim na siam tua Egypt ne na Qatar te poimo na soilangin Al Ansari chuan Gulf ram chuan tundin huna chuan Israel mi mandang chwa bel chungchanga engma tundin huna soithe omlo ti soin in biak rem na anga nimin lama mi som chwa le phota voina mi som dang chwa anni torbak soithe omlo thua soini in kan thulak na chuan atar langa Qatar hian Gaza a in ka hei reng theina tura Middle East a omte rang taka malak na zongzong athlo pani ti in Al Ansari chuan a soibela Arab ram te chuan international community tinena in ka haina omle theina na mala turin thuchwa ala siam tur thua tar lang bok Hamas ten anshen me cheno pangchu amut lai puin ala tongwai char mai Times of Israel in atarlan danin Hamas ten anshen na tanga chwa tir kum komi Emily pa Thomas Han chuan kum kha chungzet man anni angin zana mut puin ala tongwai thua soi CNN in akomna Han chuan afanu damle na tur chu amuan na tur thu soin zoizoya aron that chwa tur thu soya Han chuan afanu chungchanga soizel na afanu chuan har satna le tuarna tamtak apal tlang wangin tuna ri chuan engma asoi pui theilo thu soin Hamas tin engtin nge anvo le dop ti shat ni lawa chu wangin Israel sipai thunei tu te point muchol hadam tura angen thua soi engtin tak nge Hamas tin anlo tortir ti chu tuna tanga ni rei waklawa shiat ani rinani a chuti rual chuan he me cheno panghian chumi hun ka reilo te chunga chuan adam thamana ngem ti chumi thiam te ngai darani he me che khonga ithlak tak hian engkima soivek chuan boina atin rin ani ti kan thulak na chuan atarlang Gaza marlama Israel sipaite chu bom manga be anni Times of Israel in atarlan danin Israel Defense Force chuan Gaza Strip marlama Hamas tin anbe nuwa sipai engmoza chu anhliam thutar langin hehi inka haibo chiat na lian thamma saber ni na langa Hamas chuan IDF chu inka haibo chia masa apua IDF soidanin Gaza Strip marlama mun sang pania sipaite inkulna bomka ani thuan soya inka hai thutlungte bo chiat na ni ti in IDF te amasa zoka silaya ka anni thule apani na chu bom manga be anni thuan soye Hamas military wing thupuang tu chuan an fighter te chuan Gaza Strip marlama IDF in ka hai an bo chiat na chu an changlet ve mai ni in an soya hei wanghian boina achwa kani anti Hamas lam chuan in ka hai thutlung chu an zom thole hetianga an chet lo thu hi an soye Hamas ten an mission thai mi te chu voin lama an ram an thlengdon Times of Israel in atarlan danin thai mi man som paruk chu damdoina tanga chwa anni nuwa voin hian thailena an hole don ni in army radio chuan atarlang he thu hi Thai Foreign Minister Pampri Badika nukara an nimin khan Israel ato nuwa ti chwani in miman te chwa tirtinena anin kom nuwa athu chuak tarlan ni in kan thudon na chuan atarlang Ben Gvir in Israel Prime Minister in ka hai chunzom lo turin ti Times of Israel in atarlan danin Hawkins National Security Minister Itamar Ben Gvir chuan Israel in Hamas ne na in ka hai thutlunga sia mek chu ti to patum ni inalanga he hi IDF in Gaza a firfiak pol hian stripa IDF sipaite chu puak theithil manga be anni wangin inrem na anbo chiani ina soi thuchwa siamin Ben Gvir chuan Netanyahu chu he thil thleng hi athunun na hnuaya dalovin Israel chana puang chuak turin angena IDF chu Hamas te tharum manga nuai chimit le vek turin thupek achwa ani Security Cabinet Member Ben Gvir chuan kan nam pasal thatin Hamas firfiakte an nuai chimi hun chu kan ngak hlel he ni ti inaziak IDF tarlan danin Hamas te chuan Gaza Strip chimlama Israel sipaite omna bomboi thum anti pwa chu inka haina thutlung bo chian na lian ber ni in Hamas thupuang tu chuan a soya ma se he inrem na bo chian na wang hian inka hai kalpui mek chu ti top ani arinom lo thu kan thulak na chuan atarlang Hamas ten anno pangshen chuan ama enkol tu laka athlamwan thua soye Times of Israel in atarlan danin near os khwa piang no pang kumsom pani mi eitan ya halomi
October ni sari khana chung tinen anin chena Gaza aruk bo ani amai ro chu hemin mua hian an school zirtir to ni chin nu fel tak nen anin chartak la uwangin athla muan thua tar lang tun nai loka Hamas ten an chwa zalin tak eitan I halomia pi Esther I halomi chuan man ani changa ani ma saber ni som paruk chung chu a she omle khor thlak berti asoya a chan chu ama chawa omani wangani thlakhat kalta khan nir o satanga local pol pakhat ne na ansona chuta chuana tan chuana ol samjok hlia preschool atanga anjir tir to America chu oma midang America te po amutel bokani ti in an en kol na mun tel aviv dam doin pona hebrai tong manga media te achil ti kan thudon na chuana tarlang he no pang chan chwa tak pi chuan no pang chu ama aya cher jok thu te hlimle nui mel aput ngai to lo thu le tong te po tong ngai manglo tho soya ngai ole tur chuan uluk taka en kol na hnuaya hun engamo chen ala omarin thua soyani niruk chungin Gaza momo phuruk the ni lo UN Times of Israel in Atarlandanin mishing tana eitur pek chunzomani lo chuan Gaza mi puite churil drama thi alom le ni in UN's World Food Program chuan a soi nili chung leka eitur thon chuan omzia nei lo tur thu soin thlakhatal humanitarian aid lu tir chu UN agency chuan aphut WFP chuan Israel le Hamas in kara nili chungin ka hai anne chantira changkhan Gaza a mi nuai khat sing ni sangkhat za somruk pakhat nena eituran pek thu soin thole ni khan thu si ni chung po se ni a in ka hai wangin UN member te chuan theitop an chwa thule hunri tak chunga an chan pui theilo na munte an thlen thuan soibok ni in kan thulak na chuan atar lang tundin muna an ton me khi chian na rap thlak takani ti in WFP director for the Middle East Corinne Fisher chuan asoya WFP chuan eile intur an mu zelo chuan Gaza mi puite chu tam an thi zui ngal arin thua soi he thu buat seilai hian Hamas ten an mission chwa ti rin ani Times of Israel in Atarlandanin Prime Minister Office chuan Prime Minister Benjamin Netanyahu le atho puiten Mossad hoto David Bernia tuna hian katara ommek nena anin biak na thalak ti chuakin he hian Bernia chu katara ommek ti anem ngeta PMO chuan telefona in biak na a tuna hian Hamas ten an mission te chwa an tum thu soin Israel mi an friend group panga a chwa tura be se ni thu soin Palestina mi somnga te chwa an ni le tur thua soi langani hemi omzia chu Israel Hamas in ka haina nili chung nei tur ti chu pot sei ti na ni Hamas ten Israel sipaite an chen an thi ti IDF ten an puang Times of Israel in Atarlandanin Israel Defense Force chuan October ni saria Hamas in anrukbo sipai pathum an thi thu an puang heng sipai thita ti staff sergeant Lehavim Khwami Tomer Yakov Ahimas kumsom ni mi sergeant Ramat Gana changalo piang Kirill Broski kumsom pakwale Sergeant Shaket Dahan kumsom pakomi chu afula changalo piang anni a an pathum hian October ni sari khan tha anni sipai ho tu ber rabi chuan IDF in thil amu chwa sang anne changin heng sipai te hi an thi ti thua puanga an pathum hian sipai thatak firfiak polin anman ramle namtana nunna pe anniangin Israel ram choi moina fam kimnen phuman ni tur thu IDF thu puang tu chuan asoi Lailen Pikem chwa sana tlanchhia SSC sipai somthum India Mizorama khosamek CNA CDF mi puitrang rual sipai polina November ni somni palizing lama anlak Matupi Township Lailen Pia SSC sipai camp atanga tlanchuak sipai somthum te chu India le Burma ramri India Mizoram State Saiha District Lucky Khwa November ni somni pariat khanan thlengnia thudon ani Nimin November ni somni pariat Zingdar Saria Khan Mizoram Lucky Khwa a India sipai campa antom nia chanchin hriatani a chu mun thleng thei turin SSC sipai te chuan mi pakhat chumhangin kongshwai tua tan an hmang ani chu kongshwai tua an man chu Lucky Khwa an thlen nu chuan an chwa le nia chanchin hriat ani bok SSC sipai te chu muna himna zonga om turin khomi puite le VC shwai tu te chuan an du lo hli a ti in Lucky khomi pakhat chuan Matupi time hne na ashilani SSC sipai te hian an chwa santak an kempa an thuruk ral thuam lian tham tak tak te chu mipui sipai CDF te chuan amu chuak le vekani an camp an chwa sandonin an ken theilo ral thuam lian tak tak panga chu
mun khata an thuk ruwa mase an kem chung uluk taka endik na kan nei nuin an ral thuam thu ruk te chu kan zong moni ti in CDF mara mo phurna neitu pakhat chuana soye source matupi time Burma News Sun State Chaklama Operation 1027 thakhat chuang an nei na twal chung mi somriat pariat thi tunlai nargis thipui angin na satakin Sun State Chaklama Operation 1027 thak na hian Burma sipailam an tlom zela Burma sipai kem tam tak ti chiat ani a khopui paruk lai lak ani to thu Burma sipai shwai to an thi thu sipai councilin ram tam tak an hlo thu chau mi pui tam jok chuan kan lo she thina khopui lak tuma in be na hi khopui chunga in dona na satak a chwa wangin civil mi tam tak an boral to a mi tam takin hliaman tuar bok kho chung in tam tak a chia a November ni somni pasaria khan MNDAA 10 Operation 1027 thakhat chung an nei na twal chung mi puinun na chan te tarlan na an neya kanon ti chuak don ani Sun State Chaklama October ni somni pasaria be pui thlak na an nei chu November ni somni pasaria khan thakhat atling chi a ni tin in do na an neya Burma sipailam an tlom zela wangin civil mi pui soilo po pui salawin lai pui le thlo na in na satakin an beya chutianga anral thuam ka na wang chuan thakhat chungin civil poi soilo mi somriat pariat an thi thu san people in zom khomna an ho tu pakhat ne na tanga chiat ani thakhat in do na hian Burma sipaite hian lai puile thlo na in rammi puite omna khochung ral tlan te omna mun puite chu an kap chiama bial som pania tangin twal chung mi pui somriat pariat zet an thi ani mi thi a hian kum som pali hnuailam no pang som pariat an tela nun na chan mi somriat pariat minglis lak thei chin chau an ni hei ai po hian an tam mai thei ti in thunei tu te chuan an soi tingni biala tanga mi pariat nam tu biala tangin mi pali nam kham biala tangin mi panga nong chu biala tangin mi panga hupin biala tangin mi pathum kwam lung biala tangin mi pahni kiut mi biala tangin mi pahni tipo biala tangin mi pakhat kutkai biala tangin som lasio biala tangin mi som pali musi biala tangin mi som pali le laukai biala tangin mi somni te anni chaima ro bial chuang na khwa a Burma sipai camp lak tuma in be na Burma sipai battalion how to sipai lal lieutenant colonel miao ku wena athi sipai councilin athi nuwa colonel rank an pe a sipai choi moina sangber thiha tura degree an pe mon state chaima ro bial chong na khwa Burma sipai camp chu KLNA te kai shwai na in mi pui sipai tangwal pol te chuan ni tam tak chung an beya Burma sipai camp hi athat ema wangin zamlovin Burma sipai te pon an hum ani in beina hian Burma sipai battalion zanga somnga pasaria an battalion ho tupa ber sipai lal lieutenant colonel miao ku win athi thu sipai thu puang tu ne na tanga shiatani a lieutenant colonel miao ku wina kai shwai sipai battalion zanga somnga pasari hi tanin tariram chunga umhun khwaran ni a ton thla November karni na khan moon state in be na satna chuang na khwa camp a thlo na nen sipai anon da bel pol te anni lieutenant colonel miao ku win hi chuang na khwa sipai camp a an ho tu ber chau anilawa engkima mo phurto ni a in be na na satak a chwa la hian drone manga bom an thlakin afua adara le bana liamna tak atwara liamna tak twar chungin in be na na satak hi amana kai shwaya November ni somni pasari khan karen sipai KNLA sniperin aka fuwa athi sena chwana sat ema wangin jinglamda rukle achan vevela athi ti shiatani liamna tak twar chunga chuangna khwa a sipai camp lalo tora be na hwai sen taka thi thlenga rala be wangin sipai council chwana thi nuwa rank an kai santira colonel rank an pe ani ti chuan barmaram sipai choi moina sangber an pek chin thiha tura degree po an pe ti sipai chung thupuang tu chuan a soi KNLA 10 an ka hlum lieutenant colonel miao ku win hi nikum sang ni somni pani September thla a khan Burma sipai battalion 432 a battalion ho to din huna akai sanga chuti lai point KNU brigade paruk ram kiar in sigibial chung in be na ama in hawin ral abeya chumi tuma po KNLA te drone thlakin a fuwa liam na tak atwara aliam twara dam fel nuwa
bukpin biala mun khwar Burma sipai battalion 432 battalion hoto berdin huna oma battalion 557 a battalion hoto bera an kai tira athi thleng sipai council tan na setaka ralte mek to ni ti in sipai chung thupuang tu chuan asoi khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale theite choni e